Shap, sanibona igama lami Mpili from uhlelo libiza nge-Identical Force. Namhlanje sinani ngibona ngihlale so. Ukuthi ngilalela story from story sakhe. And then ngizokhona ukuthola iside elinye story but okubuhlungu ukuthi ungayikhamba indlela yonke ufuna ihelebho. Fikelela lapho ungakhona ukuthola ihelebho ngenxa yokuthi bakunyaza or bazitshela ukuthi bona banamandla kangani nokuthusela nokubulala nokwenza yonke into leyo. Maye lokho thina kusabisa as long as senze justice ngeke ubulalela umuntu ukuthi ulele into kungeyakhe or ngeke wenze into enenye ngokuzama ukuthusela abantu. That is why thina siyiphimbo labantu abangakhoni ukuthi bazwakala. Nakho kukhona namhlanje sithokoze ba. Sithokoze. Ninjani? Sikanjani? Siyaphila. Kusichasisele ke ba ikinga ohlangabezane nayo uzitsho ukuthi ungibani ubuyapi why namhlanje sikula ema officeini wethu. Ngumlukazi Mthweni ngihlala kaMhlanga. Nginenkinga yakamfowethu, umfowethu washona 2013 bekanenjinel mafias. So umfowethu washona watholakala ukuthi ushonile wayokulahla emadlange. Simfunile umfowethu sa report ipolice eSilverton. Ukuthi report ipolice eSilverton bahamba bayokhiya lento somsafuna umfowethu. So nesiqedwe uthola umfowethu nase siyela kule ndlu le yakamfowethu athola le ndlu le ukuthi kunabantu abahlala khona bathi bayithenga umfowethu asaphila. So ngasuka ngaya eMasters ngayochaza lesimo lesengazi iMasters ngithumela eDeeds office ukuthi eDeeds office ngiyochecka ukuthi amagama asabiza ngomfowethu na kwenzekani. Ngasuka ngaya eDeeds office After this was a toilet agachi, I'm going to change the wrong accessibility of Stephen Mtsweni. Right, ngabuye bathi ngibuyele masters masters lo tengenza amakhopho abafuwa to work about that abasaphila. Amakhopho abo mwenze ngenza ama certificate ngwasekile. Akwenza lokho ngabuya ngabayinikeza. Ngiqeda banikeza bangenzela i-title deed yalendlu. Banginenzela i-execution yalendlu bathi ngiyoku-legal aid ngaya ku-legal aid baba evict abaqeda ba-evict ku-legal aid benza i-appeal bathi abaphumi lapho endlini le ngoba lendlu bayithenga kumfuthu asaphila. So benza i-appeal abafanele baye ecourt for le appeal ecourt yabathi bezene nama-particulars wendlu le zange baye ecourt wakosuthi kulaphi icourt community itino nazange kube nomuntu yakhansela anginikenge njengalomna into ngifuna nje i-identity incede nge-court order waphela ukuthi kwenzekani angisengambe kaningi angisathi ngenzeka kanjani isikolo sami kuleso kwaphela. And uNonkosi after siyenzele umzamo unokungitshela ukuthi ucela ukuthi ngimnikeze imali mina engiyifunayo angibhadele and then ngimnikeze i-title deed ne-execution kusho uNkosi o-act as a witness. And imali eyangena yendlu leyo bathi yangena zange ingene kumfowethu yangena kuPatrick Ndlovu iyangena kuPatrick Ndlovu mazangena kumfowethu mara okumcakako uNkosi uthi bathi ngimnikeze asinikeze imali ngineza abantu ngididendona kube njani manje ngithi angikhona ukuthi ngamnikeza imali yena fanele producer wakhe athenga abenza ngayo indlu leyo ema-change ownership everything ingamileyo kunyaka. Okay musi bakwethu nangithi ngaleli story sika baba la nakayichaza kwindaba yakhe is clear ukuthi umfowabo kuthiwa ubulewe wayokulahlela amadlanki wagcina wangcwatshwa imasipala bamfune isikhathi eside nabaceda ukungcwaba kunabantu baphula ikhaya la kamfowabo bayangena bayabuya bathi bayithengile indlu then ke kuthiwe ecourt akuzameke ukuthi kutholakale ubufakazi lobo okukhombisa ukuthi bayithenga indlu bese kukhiphe nemali ama-statement akhombisa ukuthi batransfer imali kuma-account akhe konke lokho akuveli kubonisa ukuthi bathumela umuntu bathi nguNdlovu bani baphinde-ke kwaphuma i-eviction ukuthi abaphume bayenze i-appeal babalindile bathi zani nobufakazi ukukhombisa ukuthi indlu ngeyenu azange bavele ekhoto soloko bathulile. Ubhana kabuyako bathi no sitshela ukuthi wena ufuna malini sikuphe imali esingakupha yona
bese wena usinikeze wonke amaphepha onawe so that ukuthi wena udlalele kude ngoba kukhuluma nawo nje bathi kule ndlo leyo umuntu loyo wakhile ama-room ucatshisa abantu akatholakali kunomuntu bathi witness lokho kuyakhombisa ukuthi amaphoyisa kukhona okhunye abangakwenziko or kukhona okhunye kuseleleko umuntu ubulewe walahla kwavela abantu baphula ikhaya lokho kuyakhombisa ukuthi ingebengu azisikude abantu abaphulelele ikhaya ngibo ababulala umfowabo bazi ukuthi baqale ini namhlanje babuye bathi bathenge indlu kusela ukuthi ubaba lo angakhavikeleke ngoba bona umbereko wabo kudla ukubulala bafaka umuntu so ubaba lo ungaphakathi kokuthuselwa impilo yakhe angibona ukuthi iphephile ngenxa yokuthi kunabantu abazitshela ukuthi bona bakhamba ngaphasi baphila ngengazi zabantu noma bakubulele they don't mind ukuthi bakhona ukusurvive basustain ngento azange baziberekele ngokuthi bakhonile ukukhipha umphefumulo womunye umuntu ukuze bakhona ukuzuza le mali abayithola kulaba caci labo umphefumulo kamfowabo uyazulazula nangumfowabo uzama ukuthi a-advocate yonke into ukuthi indawo ihlale banikazi bakhona so manje njengoba bamtshela ukuthi akalethi imali ngicabanga ukuthi thina sihlelo le-identical force sokwenza isiqiniseko sokuthi siyakhamba nabo toto ekugcineni ukuthi bagcine baphumile ngenxa leyo and abangaphumi kuphela babotshwe nokubotshwa ngoba angeke ubulala umuntu uzitshele ukuthi wena ngoba kunabufakazi ubufakazi nibukhiphile ngoba nibuyokuphula leli khaya lela nithi nangabe indlu uyithengile wayemde uphule ngoba indlu ikhiyelwe uphula ngaliphi impahla yonke engaphakathi uyithengile nayo then-ke uthethe impahla uzinikeze yonke into kuyakhombisa ukuthi umuntu lo nimbulela igama lami ngimpili from kuhlelo libize nge-identical force ekufihlekile sikhipha tshajalaza and okhunye nakho engithanda ukukuveza ningasithuseli nathi sinabo labo engicabanga ukuthi asinabo sivikeleke ngazo zonke indlela ungayenza isiqiniseko sokuthi ungazama ukuvala mina but ukhumbule ukuthi bakhona ngemva kwami abangiqalileko nabakuqalileko ukuthi bangenzani we know ukuthi why we are doing this siyenza lento siyenza ngoba si-brave enough and then bekodwa ayikho into esisabisako ukuthi wena uzitshela ukuthi ubhedingidi ukuhamba kuphi kuphi akunamuntu okusabako ekugcineni kwelanga you have to know ukuthi nathi sinabo abantu abafana njengawo bye bye